Keyboard warrior, anda akan disaman. Yes. Yes. You nak kena saman, you bully I kalau you berani. Saya akan cakap pasal online sikit je. Saya nak tanya soalan pasal online. Sedikit pendapat abang tentang budaya keyboard warrior. Bagi pandangan diorang tanpa menilai sesuatu dengan lebih mendalam. Saya kenal orang yang kena. Basically hidup dia run up lah. Sebab dia nak pergi mana-mana pun kena kacau. Macam pendapat abang sendiri on the cancel culture, do you think is a good culture, is it in Malaysia, ataupun Tak patut sebenarnya. Sebab dia buat benda tu mesti bersebab. people make mistake? It's a 50-50 thing. Sometimes mistake tu kita boleh maafkan kan. Sometimes ada yang macam tak logik untuk maafkan. Orang tu buat 2-3 kali, then you cancel lah. Asal dia lah problem, bukan kita problem. Betul tak? Betul. Kes Johnny Depp. Bila isu awal-awal tu terlalu ramai. Cancel dia punya kontrak. In the end of the story, dia berada di pihak. Ya, betul. Andai kata 50-50, kita unsure about this thing, that's why lah yang isu saman tu bermula. Macam mana kita nak jadi pengguna social media yang bijak? Bagi I jangan express your emotion or feeling lebih-lebih dekat social media. Kita perlu komen secara matang sebab komen yang matang tu menunjukkan diri kita yang sebenar. Bila kita bangkit sama-sama, kita normalizekan isu saman, so akan semakin kurang keyboard warrior. Keyboard warrior, anda akan disaman. Yes. Yes. You nak kena saman, you bully I kalau you berani saya. Semua maklumat kita boleh dapat di ujung jari. Jadi gunakanlah maklumat tersebut dengan sebaiknya. Manusia, kita mempunyai tanggungjawab dekat orang sekeliling kita. Kita kena faham orang dulu baru kita buat keputusan. Kalau tak ada benda yang baik cakap, duduk je diam-diam. Tak pasti, jangan kongsi. Dari Central Local Florist, base dekat Shah Alam, and then kita buat delivery bunga dekat sekitar KL dan Selangor jugalah. Owner dia nama Ray. So ni Pondok Ray, at the same time you are resting lah. Operation hours usually weekdays 6 PM sampai 4 AM every single day. Tak ada cuti. Kalau weekend usually kita buka awal sikit lah, maybe around 4 PM ataupun 5 PM. Maksudnya abang tak rehat? Saya tak rehat. Baik.